Karbi Anglong lapen hojai inter-district border Lumbajong constituency ke Parlo, lamding town adung borlang perang kang arbosti mate kang ararong along kido Karbi di masa lapen karo rara tum cingrumsi ini pai ni pai truck bom kurorani bangsong kang malom airport kibi ponji popotak perang ke maing nipon. Kang ararong surini la krihini ningkan pensi Karbi Anglong Parlo, rek jamalong kido Karbi rara tum cingrumsi rongseng konsi pining surini lain kau rakyat thoman kanan ke Karbi di masa garorat tanggung petpen don paru piso sia dona me karapai nang lulu pusi kang ara rong asaran parta managing committee maipu Lawrence Crow bongchundang puhor singnar erang ke mai ke phalong pachini pon amut pialang bang ke nilitum longle phelang hem rip jongsi greenfield mate airport aphan longle chipek wek nangji plute bangso lar long kapreka dim sitame longle phelang hem rip nang thik piponang ji lapen government atum ke patik arona tengpen compensation high hui award side doanta bang sorong radapan nang piponang ji pusi Karbi Anglong Mus Council ke caria tongpan erang ke mai pen juli padopon nang ke arju ik senang alang ditum kaning jelang kardam kada berat tame ang thanang koklo ni tum aningkan panta than utam nang nela ni tum ke bang cheng hot suar hang toara be jada be sitame nilitum toar nang chupan pensi ke bang si nitum dak ke do ke thaklo lapen nang rap lo sarkar tum sitame meri hing pen chenglok toar ta bang nang pilo lasi ning arong lo ke klem ke dam council pen nikerap bom arada tum hatame ne churolo lasi nili lam thepet ong elo nili ke darong siboteron na nili ke rong sarlo kepi mo cha tong bon na teman kurang tu pajir lo tapi ni tum dak acha du long teng pa dak airport nang bi pen nang song sok nom ekor tok lo ni tum chedon do poi phisita ni tum dak kang arong ade kangal bosti paso rialong itum kado ko pen itum phak kicheng pen du pen si itum 2011 nam pen nang du cheng lo itum mandang dong cheng pen itum dak bang thai pen iduk kisung sami itum charsi lo da so pen itum dak GPS mari lo so teng pen itum along le area chilong lo rong area chilong lo asorong area long mage 12,337.50 bighas along le dagni tum manang pilo dake 50% ke forest land lo 50% ke NC area lo itu man forest tum clear nang pilo jadi asal NC le ha so area itu manang pilo ingkila so pen ang bong pem non song tung kachi to kateng airport nang bi lo 8,000 bigha ke airport tum pon lo aso 8,000 bigha airport tum pon det ben tame non ke do thulang এখানে 4,338.50 bighas ke dolang lasu ke dolang along mangke ni tum dak ke do ara tum metuni pen ke do tum itum ke do pathik plung tum kece ke bedamen itum aso ala border na chokning pen kache rai tum han ne tum han la konsira so tum tamila den ni tum han jin sura so 4,338 bigha bangke ni tum han dak ke duk kesung ra than si na panong pilang po ni tum dadak ahok bang airport yang bi lo ni tum dak ni tum thang de stop te ni tum thang na pupe lapen na ni tum dak ke dwara ta tum along lia right bangka celong po athema tharwe yang phong do we bagan do hemrit do laso kalukso nadam bangke ni tuhan daso arait bangke ni tuhan dak dong kedo atuman nang pipon nanggi pesi itum na kanga rong mate angal busti daso iria noni tum dora so ronga saru pasar kado we bangka chuningri kumiti hoy bangka chuningri ke ni tum daso arait bangke nang jinsu borani tumhan asap subet same la ene hemrik kan hok piri bitum kan hok bangke
nang pipon nang pasti konsil along kacari pon keti keding depan dami itu cuning pipon nang le ada karong kiklaim memakai nili pan nang pek mono tu harian 17 penit depan ada presiden nat punang pek bolon ini non puda ilang nang le men nili mendoran pro Lawrence Pro Napem. Dak sekretari ke kacara dulu. Setame ni di presiden ke nampu ni di iri lang, di dok tip sedalang. Ni di bang hai ban jepong cocok teng dami ni di pusi dunung punga. Wan ni jepong tak. tang te mo nang le ki pua teng nang le Kita akan tuh aku cek cek. Person ni jem tholang itu pun sedu dang sedam dang. Long le ka biar rat saja sin jem tak tu. Apa sih ni jem tame di future rubi paciru dia kalau. Pasindang kahon kajian sopen la konsir kacari jem tame CME MMP ini tentang mana cunung di pangkai lah no. Abjin pai namanya tempat ini son apa saya kena sih bani lapen acing kiji tan namanya hang teh son sini tunggai cunung di lo. Lah so kepalu itu kayak dak kalbi rong ni do. Teronong lo lapen di masa rong do. Kata siam sang toy lo mo di masara tum ta komiti tum ta lo lapen garu tum ta irong lo la ke kadu ke rong pi tum rong palo la ke boru chutolang pher lo iya border hi ke lapu lumding aroi lo mo amep ta suneng tu ni tum so det lo tang te si lama jing tung duk lang la non ke nang ni tum long le si dam pum de ni tum se de ke la lang suliat bolang phela solong tan da sulong le na khang da su pitang ni lu pi da tu bolang pher la tang tan ni hem tu kai nang lo la so ban chama tha bolang de hal na kam khi wa tum ta min kam khi ke da nang ram rong te ni di chuning aso ba si chuning ki ni hin me ke ji hong nang rap tu na ka de budi sureng pi na da so ba si ni ki chuning ni di thang da ke puya rai ta be ni di pupe la lokal kal biangong ke do an ke lokal lo kal biangong ke hisab si non dak ni tum da apan seman tunang pudung he an lokal puang dari tum dak hanu ni tu votas dulu ID proof do pantar do itu Aadhaar card tadak bensi apply lo laben ni birth certificate me dak bensi apply ni dak arong amen masih tang ni pan an lokal puang buke udhika lebi mak pusin ni pan ni di jem masa ala bangke di bang lang pun da tamini di tamini duk lo la bangke kalbiang long arakan ke kalbiang long bulan de lokal mak pusin ni jem sa ni di tamai Bangladesh le bang ali kalbiang long ni dah lo ni di la bangke ni tum ke ang tan menang ke song tap nang song kru ke la ing ton noi bo ya sini ni hin macam ni lo tang te nang le tum la election ke job jong ko so polling station nang tum itu kangal bosti kangal rong malah anggar bo bit fis la bang sorong lo main tu si establish lo na ni tu establish mangke la gane hok tek ke apang nang du bomang bom lo tame tu tharian tu wel pang nang du dung teng nang ke pang rom pe pen don kon ba du la bang sorong lo panglung pet ke ni tum dak ke du plung mangke kalbi di masa garu pen panglung pet bangke 4-500 ke plus du plung tu along le bang hotel si pek lap lo sanami ke du plung la an lo kadu ko ke bang la mane abiti bang ai ko che pek mane ka abong ma che pek mane korte ma che pek la sona du la he amasin no mangke kadu ko pen 1200 jon bang du ni tu patai lama pai jing tung duk lang la su la tum press meet kang ni hu son ke hang mane la lang suliat bolang phela rat tum an phake da long le long la bang ji tu tang te la tum pek lap te na ni tum son lo la tumang si ni tuman anang kadiman bulang tini tumda bolong phelo nong dilong papo hisab si ni tum ke thang da ni tum pa di start ti mati ni tum bolang phelo tum ta tupe rango cingkira pet na lem da penang dara penang di atang hang welo cingkira pet lem da penang posini di puelo sitami alang tum ta bang we lem joyo si lem bom aposi la bangke ni tum ke dak rong arat tum si cilong nang ji posini tum ni da biket lah atema approve cepat lang dan ni tum putarai ti ado pan card do Aadhaar card do polling di sana dak man kasi ni tum han lokal bang den to la so alang ni tum teng approve cepat lang la hando ni di kaji zaman lokal bang alang di tum ta kangal busti long
ID proof mencap kelang anak ini tum kali itu tum nama tani tanpa Bangladesh na yang toy kali itu an mangke sahada long dia sik pinai itu mak da an lo yang sempu son bola tante lak tum mai si kining ji du chu hedi tum halong le nang filap le putang te along li kan alang di tum hoitu halong le ta ve along li ta avia tidak ve alang di tum hok nang tipudo bang hapusal pisal dei pusal pisal pen bulan nang te pusal pisal kini ta nimhang theke medical college nimhang thek ete medical college ong ni long li chilong ma la so right mang nang pisal ha dakang sini medical college lo ni long li chilong lok mo de ni ra dak ni bu khadak medical college sang gelam ni alang ni tum kal ju make da anang sin tum mai pugang de ni tembe khadak nam li এই কমিটিত এডভাইজাৰ হয় মেনেজিং কমিটিত এডভাইজাৰ হয় আৰু মই 2020 চনৰ পৰা মই এই ৰাইজৰ কাৰণে পটাৰ বিষয়টো লৈ আলোচনা কৰি আমি এক্টিভলি আমি কাম কৰি আছো পটা ইয়াত এয়াৰপোৰ্ট আহিব নাহিব এইবোৰ কথা নহয় দেই এয়াৰপোৰ্ট আহাৰ কথাটো যোৱা বছৰহে আমাৰ ইয়াত নামাকৰণ হৈছে যে ইয়াত আহিব বুলি তা যোৱা বছৰ আগভাগ লগেতো মাছ ভাগৰ লগেতো যোৱা বছৰ 2022 জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ইয়াত নহয় লংকাইজান আছিলে লংকাইজান সাৰ্ভে কৰাৰ পাছত তাত উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন অন্যান্য ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ ঠিক নহয় বুলি কোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আহি গৈছে তাৰমানে যোৱা বছৰ 2022 চনৰ লাষ্ট পাৰ্টৰ পৰাহে ইয়ালৈ এয়াৰপোৰ্ট আনিব বুলি জনাইছে আমাক আৰু সাৰ্ভে কৰিছে সেইটো সত্য হয় আপোনাৰ পৰিচয় নাম ধীৰেন তেৰণ এইখন গাঁৱৰ লগত আপোনাৰ কি সম্পৰ্ক এইখন গাঁৱতে মোৰ নিজৰ খেতি পথাৰ আছে মোৰ ঘৰ আছে মোৰ ভোটাৰ আইডি আছে সকলো তথ্য আছে মোক অন্য বুলি ক'ব নালাগে এটা মই ইয়াৰে বাসিন্দা মই এয়াৰপোৰ্ট অহাৰ কাৰণে আহিছে বুলি কোনোবা ভাবিব পাৰে সেইটো অসত্য কথা মোৰ ঘৰ আছে মোৰ খেতি আছে সকলো আছে আৰু মই 2019 চনৰ পৰা ইয়াত আহিছো মই কিন্তু 20 চনৰ পৰা মই পটাৰ বিষয় লৈ মই আগবাঢ়ি গৈছো কাম কৰি আছো আন্ডাৰ প্ৰসেছত আছে এতিয়াও জাস্ট টু এপ্ৰুভ মানে ইএমও ইমানখিনি পৰ্যায়লৈহে আছে গতিকে মই এইখন গাঁৱৰ বাসিন্দা বুলি মই নিজকে পৰিচয় দিব বিচাৰিছো My name is Fiorina Sangma. I am from Niksengri, Kangar Arong. I just want to give thanks to our CM Sir Tuliram Ronghang for bringing here to settle. Our Tuliram Sir he told to the committee of Kangar Arong, and Kangar Arong committee told to our Garo leader, and Garo leader brought to this Kangar Arong place. And since 2018 March, we are settling here in Kangar Arong. Our Garo area name Niksengri, village name Niksengri. That's all. আমার এই আরং কাংগাৰ বস্তি আমি চিএমৰ নিৰ্দেশনাত আমি ইয়াত মাটি জংঘল মুকলি আছে বুলি কোৱা শুনিলোঁ 18 চনত নহয় 13 চনতে শুনিছোঁ কিন্তু মাজত এই আহিম বুলি কয় চিএম ছাৰৰ লগতো তেনেকৈ হিচাপত আলোচনা কৰা নাছিলে ঠিক 18 চনত চিএম ছাৰৰ লগত লগ কৰি চিএম ছাৰৰ লগত লগ কৰি আলোচনা কৰি যে আমাৰ ইয়াতো বহুত মানুহ ডিমাচাসকল গতিকে ইয়াত থাকিবলৈ ঠাই নাই ছাৰ আমাৰ বোলে এইখিনি কাংগাৰ বস্তিত মাটি মুকলি হৈ আছে গতিকে আমাক 100 ঘৰমান থাকিবৰ কাৰণে দিয়ক বুলি চিএম ছাৰক আমি অনুমতি লৈছোঁ চিএম ছাৰে ক'লে ঠিক আছে মইতো লিখিতো দিব নোৱাৰে গতিকে তাত যদি কমিটি আছে কমিটিৰ লগত আলোচনা কৰি কমিটি যদি বা পৰেছে যদি ক'ত মাটি খালী আছে যদি ঘৰ বনাই থাকি খেতি বাতি কৰি খাই থাকিব পাৰে তেতিয়া থাকিব পাৰিব বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াত 100 ঘৰ আহিছিলোঁ প্ৰথম আজিলৈকেও আছে 18 চনৰ পৰা আজিলৈকেও আছে আৰু আমাৰ যিসকলে ইয়াত ঘৰ বান্ধি যিসকলে আছিলে মাজে লকডাউনত কেইটামান গুচি গ'ল আকৌ এতিয়া আহিব ল'লে এতিয়া আছে বৰ্তমান গতিকে আমি এনেই কোনো কাৰো অনুমতি নোলোৱাকৈ ইয়াত অহা নাই চিএম ছাৰৰ নিৰ্দেশনাত ইয়াত আহিছোঁ গতিকে ইয়াত আমি থাকিম বুলি আহিছোঁ কিন্তু পিছলৈ পঢ়াই যাম বুলিতো আমি অহা নাই গতিকে চিএম ছাৰক আমি এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে ইয়াত
আমি বসবাস কৰা সকলক গাৰো ডিমাচা কাৰ্বি সকলক যাতে আমি ইয়াত পট্টাৰ মৰ্যাদাটো পায় গতিকে চিএম ছাৰৰ আপত্তি এটাই আমি কৰিছোঁ যে সকলোৱে আমি ইয়াত পট্টা পাই ইয়াত বসবাস কৰিব পাৰে ইমানকৈ মই চমু বক্তব্য সামৰিলোঁ Kangar arong, mate kangar bosti arong along. Nitum nang litum han chopanang ko kalam tege lapuhen lo. Athi edam tangan ingkan pen litum dakwan lo ni dolo. Me lang ave seta me itum purong cepat kirpen. Me lang seta me nang dolo. Lapenon nili seta me la sorong along. Nang dudun dat pen nili seta so committee along. Advisors nili panang bipon lo. Lasi advisor nang bipon alam the bangal pulo je dakarong abang mane officially akam abang ke claim tek u lapu bang ave lasi itum kisuman advisor ethegiding atum do alang litum panang seleksi labang so arong along ke dorde ke bu phe mate ke lele dimas tamen litum si bidi sore ka do we pidun bom lo lasang taxi litum hemirit along le dulu pulutang te long le ka do we samen litum document ke kenang sot laso posit document of tamen litum long le pota ada karong pen litum apply lo officially akam metang iket lo nona ke hai Saro Mersing tiso along sido along sido ikokla alang li mo mantulo ne improve ji la penil tum dakarong pan tuning rike lalo je prabjin pen improve pen dakarong soropan labang so pota kipi pon pen da kathe kipi ponang ko kalam ke lalo da ke border adim da ke ilitum ke dam tangar nis tame dak ke chia so tum pen tame penangan ke siksak tame ponang lo netum lasonak taxi cheklo jona france tame dak laposon si homoisan ang plang lo halos tame borlang fer usi aphan nilitum phun ben nang kol si borlang fer usi tame dak jopang thang si nang sang nang lo alang lis tame bolero along ma sa megjang nang lo pumasi nang do ding klung lo lapen lade pen phi dak ke che tum lam ding anat pen si lang nang pibom latum lang ka do we same nang boni club lo lason dak thang si litum pu tangka ka do we inut apok pen pu cirung si dak rong sorpan lang sta me litum supply nang pilo lapen lason si non pinier nian bang alang litum aphan isi osi pen ajok isi clarification pc non pinier ne ko alang litum lang se me nang thu thulo lasin litum dak ake hai dr tuirom manghang alang li cm nang dulu pu pen dak karbiang long anlang pi east west pu pelong kaching thur amu mate asaya bangke klemponik piglo losang taxi highway 4 line national highway system me banglo lapen losang taxi aku ONGC system me banglo lapen ladak ONGC lapen ladak national highway 4 line along system me kelengkari penangandu la ilitum thegdunong lo nasin litum dakarong penake mangke lalo je lapuson haladak project along mate scheme mate akam along son mane dak fraud atum ka vedeji athe lapuson keklem tap kedam tap atum dopik per thelong pini scheme pini jeneba urunodoi scheme ke bang son thak si dak airport nang dol pumat pini scheme ason 3 si mune tom dak form ka fill up achu yok dun ko pini longji mane pula so kama tha bangke nitum dakarong pen ka tuning ri bangke lalo la bangke intonang ji madule claim si tambe athe dak litum rong ke do non pu pen kali aprang man si dolo nili ham si tambe dak athak si doi nasi nitum phan tipi alam ke lalo prabjin pen nitum phan pota nang piponang ko la pen nitum dak hemiri jong si nitum dak cedulong lelu pulo tame nitum juntu nitum right nitum ka celong nang jido la so right sabang nitum phan nang piponang ko bosin tum ke thigi ding atum phan tuning ri pon lo